Imao sam čast pre jedno 3 nedelje da provedem celo prepodne sa Gideonom Greifom. Gideon Greif, jedan od najvećih svetskih autoriteta za pitanja holokausta i genocida. I on je napisao knjigu koja se zove Jasenovac, Auschwitz, Balkana. I ono što me zaprepastilo jeste da mnogi takozvani srpski istoričari negiraju njegove kompetencije. Pa čak i neki velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve. A zašto? On se dosledno drži brojke od 700.000 ubijenih ljudi u Jasenovcu. Znaš da neki kod nas na našu veliku sramotu kalkulišu sa brojem od 80.000 uz obrazloženje da je toliko imena popisano. Da li ikome palo na pamet da Jevrejima kaže nije vas pobijeno 6 miliona jer vi imate samo 4,5 miliona imena? Da li je nekom palo na pamet da su stotine sela na Kordunu, Lici, Baniji, u Slavoniji, u Hercegovini uništena, da su spaljene sve crkvene i opštinske knjige? I da se ne vraćamo na to kako je Jasenovac radio maltene do maja 1945. godine, zašto su pobijeni svi partizanski komandanti koji su planirali da izvrše napad i uništenje, da sprovedu uništenje Jasenovca. Da se ne vraćamo na tu temu. I Gideon Greif me u jednom trenutku pitao, pa kaže, kako je moguće da vi tolerišete te ljude? Znate li vi šta bi s njima bilo u Izraelu? Da pokušaju da smanje broj jevrijskih žrtava